tau ni bo jorao brum song ni bo ye kau mong ni haba layok mobai bai thang ni samong haba layok morao brum song ni bo ye le bari khak sai onai ma thai se akhe mkha bo ha khe bai la la ye re se sau thai tang layok nai mani jora se himba bodei brum song rao samong haba la ye tang tu yok morao no nu ye mayung uklau sui sung dei sung tong nai ro pho do akhe brum sung no kas le ye tuini junai uklau biskam am pa ye tong nai ro pho yo bo channel ni ong ye joto brum sung ni tang phang toi phang rao no akhe ha bai bai thang no hamyak nai juaing bazar rao no kauk sai ni chumole bose bru bai thang ni sakawo jepu habam tang snam khu yo mo nukhe bodei khe uklau songphi saphi ongnai rao no nrao ni simo rongmoni geyo samoha kau batai rao po bai khuri laikhe janai ye po bai thang khe ha bai khe ha saphi lai ye khau lai ye tongkhe chini bai thang ni obosyo pre ongno tawo social media ndeyo kau ma pluri tong yo mo kau le bru rao ba pok borok ni khe ha kau chongmo se kho swing tong yo mo tmani juda khie kau sang ni nam ki kok borok no se roman script by khie suyok nai ma government ko siye layak ho mani ro divided onai ki are hiye ke ha dsf ni lugo thum lai mo pandawo em jiban de borma sakok tomoni sapapta chumoyo phyuk no yo mo no are mi ngrao ru bai thangni tangphang toiphang akhe ru bai thangni bajamaro le breke wainso bo broha samodei khede kaubruno beraye ok borobo hasinjoknai bose tao somong tor asaye toha himba sinai noknai hograrao samo kaukhe bengali bai assamese ko 90% kau solai mo tongo urdu bai hindi ko 98% kau solai mo tongo are po browni jamjani bai thang juda omode browni kau po juda ke stinghu ye lawo abodei no sini pok borok bai kau gruo po bangma almost 50 to 60% se kau thai solai ya akhe silai maya unglema tongo bole para khungha hathi thangha chalai moni bo ye silai ye tongche are omi se bruni kauno juda khiye sningkhuri ni nango tripura hathe o bru bangya bai thangrau se brauni juda kauno sningkhuri ye snungkhu lai bai tomo mkoi bai thangbai no o aborau khe chakma miju tre himba tre bru bangyam sungrau no brauni kau tamai tho hiye bru ro hiya janjani mai marle joto se sangye latho areumi bru are kheba riam sungle bo hathe o stro tongnai se 2 legs ni saka tongo areumi bru bai thangni pho sningmo akhe saimar tongo bru role bingni bai thangni jeba samum tang layok mono saphiya areumi brum sungni samum tang tangkhu yok mo pho ta saphi tho hiye bru intellectuals nding kaumung saklaimong noyo areumi nrao logo raule ma wainso akhet ma khiyaw nai hiye wainso tolawo comment khiye sirimai khe janai bodi khiye kautma kahambai nangmo kautma rao akhe siano siyaw nai nuyo nai nibo pandawo joyai krongplai tongdi chini smai tv youtube channel bai khaksaha 1954 bosung saimono abo it is illegal how about chinoro tipura customary law ni baka hatango जों all customary law उन दिनो चिनि history को record करै चिनि बसम कुबनि बसमै गदालै विभिन्न कायजकमानि बरमानि हंगाय जों आबनो मानायने चिनि जुदि customary law थाना सानानै थांगा हंगाय बो अज कायसा को काइनो फायखायो again त्रिपुरा एडिसियो already जमाते होदा हनि customary law approve फायका tini riang hoda koloi hoda munasing hoda hini tangi sing tini separate customary law noti demand khai whereas we are speaking in same language sungo jaga ponchoti puri hini
बुवाग्रा लो महाराजा मन होइजना से ओजा साइमन त्रिपुरा त्रिपुरी रियां जमातिया हाला जों एकै लैंग्वेज कक सावो किन्तु तांगै चिनर ताबो within the communities जों why there is so much difference TSF tini freshers खाइतो it is for all not for any particular community किन्तु जों आगे नुजागौ হয়তো তাবো ব্রক প্র্যাকটিস খাইনা পার্টিকুলার একটা কমিউনিটি বেসড TSF freshers organize খাইও it is not encourageable at all in our society tang tini jomotia hoda sini ni tini jomotia no sini freshers organize khainai tangi tini riang hoda hini riang no sini freshers organize khainai why you should not invite to all the communities in any kind of organization whether it may be organized by Blue social cultural organization or jomotia hoda or ti prasobolai buthu tangi chini moddhe chini intellectual people leading that organizations. But you are always working to those organizations where we respect, we give opportunity to all the communities. Since the organization samungkayo, you have no any difference. However, within the same community there is some difficulties. Recently, Tau Bro hini akka kok brokchin ojaga sing tongo. Sentang tini Tau Bro hini tini demand khanana. Tini jomotia khodan hote they have never demanded that we have separate language jomotia kok, Tripuri kok. But there are some only particular one community, you can say Riang community, you are Tau Bro. Sing was a Simon, sing was a one person, they are Bengali. In the Borokun Dino, Bonamo is a big difference you have seen. Bonamo of a casteism tongue, scheduled caste, Brahmin, but they never have created among them, these are Brahmin student organizations, they are scheduled caste organizations. The high difference Bonamo. Language in Sanatanga almost Sing Joto Riang Hindi Jomati Kok Hindi Joton Sing Eki Kok Brok language Sing Kok Salay understanding Sing person importance no easily Bujimano Kok by Kindu Tinitang or difference by Sing event Shodor district ni Devama community Why district ni Devama community something Kicha Kok Brok Kicha changes in some বা কেবল শর্ট ফর্ম সব বা অনেক কিছু ডিফারেন্স থাকবে ওয়ান জি মধ্যে বুঝাবো সিলেটি হলো লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবো বংর শুদ্ধ ভাষা থাকবো বাট দে নেভার ডিমান্ড ফর বাট দে অলওয়েজ মানে সাপোর্ট দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসানো বুনি ओंखाय जों ताबो बुकरो जों निजेर मध्य जों ताबो मा सिलायनाय तांनि चिन मध्य से बेरियर पाय तांनि चिन मध्य जों से डिफारेंस जों हेर सिन त्रिपुरा हाव जों 10 लाख 12 लाख से बरक नागालैंड बरक 22 कम्युनिटी सेपारेट लैंग्वेज मिली जदि बरक नागामिज खाइमा काहांकाय सिनि त्रिपुराव जों 80% कक सलायो जों तांगाय मन कक बरक हिनि माया साइमाया थांनाय